Siyalibingelela ekuseni kunje ngesonto lapha ngomama emzilikazi. Mama kunjani? Hayi, ngiyaphila imbijana baba. Udabukile kakhulu. Ngiyaphila imbijana. Ngilahlekelwe umntanami. Wena ungubani mama? Mina ngisibabazile Ndlovu. Ngilapha ku-J26 emzilikazi. Ngilahlekelwe umntanami ngimbone. Ngubani umntana? Unkani Ndlovu, Andrew, lamabizo amabili. So umntanami ubefanele ukuthi aye eSouth Africa. So umuntu onganani lo? Umuntu omkhulu la mntwana kakhulile. Umkhulu owudingale. So uzelwe ngo-70 something. Uzelwe 1970. Okay. March 17. Yeah. Umntanami ubesegoli. Usebenzile wathenga isitanda sakhe wayakhisa kule eCountry Park. Ule indlu yakhe angiyazi. Ulomkakhe labantwana ababili ababili. Izibulo lakhe umntwana oyinkazana wamzala lo ntombazana wayelapha next door. Ngilayela kathi esukhona endlini. So umntanami wathi siyathatha ipassport yakhe emele ukuthi abuyele eGoli kona lo mnyaka ophele ngo-October. Wanethwa lizulu esebuya wafefezelwa lizulu. Wazodlula kimi ethwele ipassport yakhe. Wathi mama ngizwa inkomo iyangiluma ukuthi nginethwe lizulu. Yikho-ke ngathi hayi mntanami umuthi wenkomo ngesintu ngiyawazi. Ngathatha umuthi wenkomo ngamnika ngamnathisa nganatha laye. Ngathatha umuthi wejoy ngamnika nganatha laye. Kwakhanya ukuthi into leyana ayisikho kwaluku kuphola. Kodwa ehamba ekhuluma efika kimi. Utheke ngemva kwesikhathi utheke ngemva kwesikhathi sokumbambe kakhulu angizange umalukazana angibikele ukuthi hayi mama inkomo leyana isikhulile endlini lapha. Segula uthi kasakwanisi umzimba wonke usuluma. So wazokuba lawo lo mna wakhe owamthatha wamsa kudokotela eUBH wadlula la yila mina kabantshelanga. Wamthatha wambisela endlini. Enikwa amaphilisi endlini eCountry khona phana. Hayi endlini yakhe kavele asiwanga kade ekhona phana ku-K27 lapho kulomkakhe khona. Uchadile indlu kabani le-K27? ngekababazala ngakibo umfazi. Yena ulendlu eCountry Ulendlu yakhe eCountry Park. So wathathwa wazwa ngapha ama-in-laws. Kodwa wayethe vele eGoli afikile khona bahamba phenduka adlule embona sebuyela. So umntanami ukuthi ngize ngizwe ukuthi endlini umkhuhlane usukhulile akasakwanisi. Umalukazana labantwana abakhulu ababili uTerence lo Chopper kulomntwana kamakhelwana ahlezi laye uTsepho akazange athume bafana labo ukuthi hamba ndetshela ugogo ukuthi lapha sokulomkhuhlane sunzima. Wanyekela njalo. Ngaze ngenzo kokufonelwa ngabantu abasewange. Bathi mama sifonelwe ngumntanakho uthi buya endlini kuK uzombona uyafa. Khona beduze la. Khona apha kuK mina ngikhona. Ngivuka nzile masimini ngiphenduka ngikwazi ukuthi kulomkhuhlane obuhlungu. So ngimbone mhla ka-17. Wona utshela umuntu osewange ukuthi lo muntu uyagula. Ukuthi umuntu uyagula 3 minutes away lapha. Yena wewange mana utshela lo. Udadewabo kaNkani. Umntanakho. Mntanami mntanami. Athi yena sezongoba umntanakho lo sewange. Umbakhe lo. Ngokuchasisa kuhle ukuthi bezwe. Uzoba into ekhona ngafona umntanakhe uTerence. Ngibuza ukuthi ubaba khunjani. Wasesithi ubaba usendlini uyagula. So sasesirelay info kumama. Mama lingaphi wathi semasimini. Hayi mama hamba niyofika kuK ngayo. Khanja athi
usibale segula serious. Yeah. So what usuzwile lokho azisenza? Ngathi ngizwile ngivele emasimini anzangangeze. Ngahle ngethuka ngoba bathi ivoice yakade ekhuluma ngayo efonini aya sijayelanga mama kitchen yekhami anzangangeze ngaphuma nginjalo lo daba lemasimini ngalahla ikhuba ngathatha umbrella kwakumhla ka17 kuFefeza 17 December kuyiSaturday bengekho besemchadweni ngamfice yedwa one out ngachaya igate yena umntana nami yena lo mufi ngamthole yedwa kungelamuntu lapha kuyisezalo wavuka isizwa nchaya igate wabuya ehamba kancane imphethe ingubo baba ngimbona esiza kimi ngendlela ayiyo yona indoda ekade lingana la esengaku umntana amehlo yelo ubuso bunyama izandla zibolobheni ibambe so ingubo yenze so ukuthi angabhodole ethi mama ngiyachisela ngene umqando ngaphakathi kwami kulesikhudumezi esikhulu ngiyafuthelwa ngathi hayi mntanami mwana ngikhambe ngikhaya ngiyegeza ngiyabuya kwami engadlanga lutho wabekelwa imbodlela yamanzi lamaphilisi ahamba athathwa ngumfana lo udokotela onguye abathi Angela wathi udokotela uthe igazi lakho le poison lena ingena ngaphakathi njenge acid. Lapha uthi wathi ekhuluma udokotela watshelwa mbani lokuthi udokotela wathi ule poison ukuthi watsho njalo ngatshelwa nguye ngokwakhe umntomo uthi udokotela wathi ule ofakwe poison bamdlisa hayi uthi ngabona wakugeza ngokuni acid ngoba izandla zakhe zadinze so lakathese sesifa iviki le bekuphuma lokho kunyoka uxibuka soso kuphuphumile ukuthi ngakafakwanga idrip kuthi ukuthi weyoma njengalokho kade ngikubo manje udokotela wempilo wathi ngizama sona usisenzani somthola umntana wakhe njani nemthola umntana minjalo akulala uthanga lenzayo ngabuya kumama lwane sithi ndlambile ngafika ngathenga amahewu ngavula nganatha ngamnathisa ngabona uyanatha ngamthiya wathi hayi ngathi right ngana ngiyeke ekhaya ngivele emasimini ngiyabuya awusafunda ngomalukazana wakho vele ngiyafunda njalo noma ngingafuna bayengake ngimukele ngoba kangikhulumisi liba ngani angikwazi yena unonga ukukhupha ukuthi sibanga azange livusane kudala hayi kazange akahlale endlini khona kazange ke sithethisane asizange kangiphekile kazange nginike lutho azange ngithengele ngithi istamp ngithi so vele ngumalukazana ungamazi lo umalukazana engimaziyo ngithi uchadelela ulotsholiwe kodwa akusakhulunywa wazala abantwana abangu2 ngophuma lonzondo phela hayi ukungifuna kade ngamfuna njalo mina ngithe khonapho sengifice umntana mase egula ngazofika ngelanga elilandelayo ukuthi ngimbone nxa ngikhuluma laye ngathi na Terence bambi izinja lezinja ngiyayisaba inja ziyaluma izinja zami bambi izinja ngingene wangifulathela wathi wabambi izinja ethe ngadlula ngemva kwakhe okwanginika isibindi sokuthi ngingene la nxa engafuna ukukhuluma lami ukuthi umntana wami wayesendlini uthe ebuya umntana uzange ukuthi mana simthatha msesibhedlela ngathi ngisitsho njalo wathi uvele esibhedlela nanka amaphilisi yena ngikwakhe umntwana wathi hayi mama ngiyanatha ngile course engiphiwe eUBH bathe ngibuye mhla ka9 Ngikhala phela emzilikazi impilo nasi next door. Yime ngatsho njalo ngathi hamba. Ngawe UPH njani impilo kwaba. Angikwazi ukuthi kwahamba njani. Wahamba kodwa UPH wona leqiniso lwami. Iqiniso ukuthi ngezwe ngabo njalo ngabona ama-cardboards amaphilisi. Angithengiswa ngikhathi, angithengiswa ngalutho. Kodwa Angela khona kuphela wathi ngihambe UPH. Udokotela engimthole UPH uthe igazi lami lile poison. I-poison liyana iyangena ngaphakathi kwayo. Ngathi ise-next door lempilo hamba phela empilo wathi hayi mama ngilamaphilisi. Ngingabona umntana ke sekutshela ukuthi ulepheka azange utshela ukuthi ucabangelani ukuthi uthethe ngayi poison.
ukuthi ucabangelani ukuthi poison leyo ithethe nga hayi ukuthi poison ithethe ngaphi kanjelanga antshela khona ukuthi wathi mama angikwazi ukuthi bangibulalelana angila mota angila mali indlu kuphela yini engayifela into antshela wathi wakutshela wathi indlu iyayifelayo wathi indlu yiyo engingayifela nje indlu engelala indlu kuphela angila mali nothanga angila lutho so uqondakala ukuthi wafakelwa mbani poison hayi akuqondakali kodwa khona phana endlini asuye umuntu okade ehamba noma ungabuza izakhamisi ebenathi utshwala umuntu esenzani umuntu onathi utshwala kanathi utshwala azange nathi utshwala azangabhemi kanathi itiye umuntu obezisontela mina echechi wakutshela wathi mama ngifela indlu wathi mama ngifela indlu angikwazi ukuthi bambulalela so ngathi kambe ngene impilo khona apha khangela usela amandla ngendaba yokuthi uyanatha amaphilisi kawuhle lami ngathatha umthetho ukuthi hayi antu abantu abakhe bakhona umfazi khona bachadile kodwa iSaturday imhla ka17 engayifikayo ngachona laye ngathenga amahewu ngamnika wanatha akungalamuntu bazobuye ebusuku umuntu egula esehlule ukuhamba embethe ingubo waqina ngana lokhu utaze esibhedlela uzohamba esibhedlela uke esibhedlela wathathwa nguye nalowo futhi umfana wamthatha wamse UPH wamusa ngale wamngenisa empilo kodwa sebemfake lo ngubani undaba umntanakhe hayi somntanakhe umna wakhe uzalwa ngumna wakhe umntaka baba uyahamba wathatha ngenkani wamfaka lapha wathatha ngenkani wamfaka esibhedlela kodwa bemfaka wayevele ngasela amandla okokuqala ngathi amaphilisi ngokubona kwami iwayesemqedi phawo ngoba wayengalanto ayitholayo wangala porridge wayengala sitshwala ngibabuze uyadla bathi uyadla ukhuluma abantu abakhe uyakwanisa ukudla yini uyadla baba bathi hayi ngiyadla mama kodwa esidla ntambama ukusukela ekuseni uyabe ngadlanga lutho amaphilisi abekwela lesigubhu samanzi angezwa sokuhlungu kakhulu athatha amaphilisi la ananathi engala yinye into azayidla wezwa umsesempilo wamba wambona empilo ngihambe ngambona wazi ungivalelisile ukhulumile kimi wangibamba isandla wathi mama wathi ubengasakhuluma ivoice iphuma lapha ngenzela ukuthi lizwe ukuthi wathi wathi mama ngathi uyambona baba wathi ngiyakubona ugogo uMandlovu mama manje ngicela mama ngiyakwazi endlini yami abakuthandi mina hayi kathi singicela uhambe uye ekhaya esithi ngibuye ekhaya letube la kuthi ukuthi ngokufoka phela wathi hamba ke emzini wakho mama ekhaya hamba mama ekhaya ngiyakwazi ukuthi emzini wami abakuthandi isithi unkosikazi wakho ukuthi le muli yakhe unkosikazi lo labazali bakhe angazi kumbe bakhona abanye angazi kodwa abazali bakhe bashona bakhona kodwa kulabo dade wabo silo mama abakhulile so into ekhona uthela nxa esefile sesiphumile esibhedlela odade wabo bephuma laphana kwazothutha umakhelwane ehlaba umkhosi ukuze ngikwazi abazange angitshele khona phana ongena endlini wakhala babuthana njengokubuthana kwabo bakhalisana mina ngingakwazi ukuthi umntana ngikaseko aze ngazokuzwa ngomakhelwane uhlezi unkani kaseko ukuhlaba komkhosi ngikhona unzima ukuthi ngilanda umuntu onjalo ngizafika ngihlale ngaphi kwendlu yangilini ngathi alright kungcono sihambe eCountry Park endlini yakhe kafuni asibuyeni phela lapha kuthi ngakibo kafuni cima phakathi lapha kwakho so lapho sekhalwa ama-in-laws ngale kodwa umuntu olendlu yakhe umuntu olangakibo umuntu olangakibo ngumama wakhe ubaba simbeke kunyaka ophelileyo 92 years esifa umngame ngachata la ngizala lo mntwana lami ngitshadile ngomngame indlu yakho hayi le ngiyabazali bami okay ngithi ukuthi indlu phela kulapho kwakho hlala khona lapha so ukuthi kwamele ngomthetho okukhalelwe la abazali bami abasekho yithi sesikhona ngihlala lomayinini mama omncane abantwana bonke laba babuye ngombiko wona ukuthi siyebona ubhuti nje uba sokuthiwa ku serious endlu kodwa kulobani kulomunye futhi ukubuthana angikwazi kangiyazi kanje ngisana umntana wami wathi sithi
ngizabuya mama siye gade uyebona lapha engihlala khona umalukazana wathi eyami kayiboni umntanami wami ngiyakwazi ukuthi kade siyakhela but angizwisisi ukuthi umalukazana lo azabe lo ukuzonda hayi yikho kade kusithiwe izakhamizi ukuthi ungcono kuphume sobala ngoba into le mina ubuhlungu bami ngokungizonda kwakhe bengalandaba sengikhalela ukuthi umntanami ufile ebulawa yipoison ayingenanga emthethweni kayingenanga kudokotela kahlolwanga ipoison bani thu sebesiyamngcwaba ngingekho abangifuna ukuthi bathini bafuna ungcwaba ungekho ubangcwaba kusasa umama womntwana ungekho ngikhona angisoze ngiye laphana kosebele mina umntanami ulendlu mina ngilendlu ngiyakela ukubona yini khona umthetho weZimbabwe litshela khona ukuthi umntwana angafa nomfazi echadile abazali bakhe abamthathi abamqhubi into hloba ukuthi phela ulendlu yakhe lo muntu thina kade sithi nxa ingafuni la asambene eCountry Park wala wathi wonke umuntu lapha ongafuni uyayekela uchilo khona uchilo ngumntomo wakhe lo mntwana kule audio ekhona umfazi kabhuti wakho useyeluveli sizathi kabamfonele bambize sizayithumeza kumankomo so lapha khathesi ubuthene la baba ngithi libuthene hayi asibuthananga ngoba ngithe asisoze sibophele ilembu kavile njoba enebophele thina lapha sithi sihlangene besehla njengesishoko bazila ukuthi umntwana engcingcotshelwa la umntwana ungcotshelwe endlini yakhe so lapha kasibophelanga lembu asibasanga mlilo phandle asethulanga amakhetheni asikhuphanga mpahla sengihlezi nje ukuthi konke sengibeke kuNkulunkulu khona beduze kangaka useduze ukuthi ngamaphandle lapha itent abayifakileyo uyayibona galabo malume galabo bhuti galabo sisi lo malume hayi bhuti wakhe wabhubha nesifo esifana labo malume abangambonisa ingqondo ukuthi akwenziwe esintwini lokho odade wabo bakhulile kodwa bambonisa amazi umuntu onganani magodi mkhulu sekhulile ngabona umuntu esibara umntwana ongaka besiba babili umntana wakhe so lo umntaka Andrew lo munye la baba ngithi umntaka Andrew unkana omunye la umntaka Andrew ungapha kumlethu ngithi hayi angumfuni ngikhona umkhulu la bakhulu bonke bobathathu kulenkazana wanezalwa ngomunye umama labafana bangu2 abantwana abakhulileyo asebekhombisa abalabamkhaza basokantwana kakhulu so umntana ke lo mkhulu kakho ngale mfeni umkhulu wenkazana izibulo ungapha kimi ukuwenga wabuya wathi mina nakwazi ukuthi ugogo ngizahamba logogo lesihlobo sikagogo ngale endlini kababa wathola ukuthi kabuyiwa ndaba so sebe usutshela ukuthi uyangcotshwa kusasa hayi ngitshelwanga ngizwe ngabantu zakhamizi zintshela uzwa ngabantu ukuthi uyangcotshwa kusasa kaka umuntu wakhona obuye wanje uzwa njani hayi ngisebuhlungu ngizubuhlungu umntana ukuthi liyakubona ukuthi umntana mengamzalayo ufeka buhlungu kakuthathwa inyathelo namhla uyangena egodini ngingazange ngimbone ngimvalelisa umntanami angeniswe ematshetshi ahanjiswe emangcwabeni bayigqibela umntanami ngingambonanga umntanami usekhulile baba uzelwe ngo-70 March 17 ubeseyindoda kumele umntanami ngowesibili ukulandela izibulo yi-second born yami ngizwa ubuhlungu ngomntanami baba ngizwa ubuhlungu ngomntanami ukuthi umna wami nomalukazana labantwana baku4 baqhuba umntanami bayibika engcwabeni ngingekho bengangifuni ukuthi ngizanyathela ngami sesiyatheluka kwenziwe lokho kafuni uthi usele decision yakhe ayenzileyo labantu bakhe iphakathi komunzima ngiswelele ukuthi kumbe uNkulunkulu uhlathathela khonapho umntanami ongakababa umntanami ufeka buhlungu kumele ukuthi inhliziyo yami
Ngayahlala phansi izinto zonke zicace enhlizweni yami bengithi la bengizacaca angicacanga baba angicacanga abantu abakhe bafike kwama lapha bathi sesiqedile i-decision esiyenzayo umna wami lo bekhona kusenzakala konke lokho yonke inkulumo abayikhulumayo bengingangedwa abanye bayiphethe kungamafoni ikhona emafonini ngisekuhlungwini okuzwisa ubuhlungu ukuthi kusasa bathi bangcwaba umntanami mina ngingekho endlini yakhe kabafuni kimi kabafuni bafuna ukungcwabela khona ngathi sokuyisecret yomhlaba ukuthi umntanami ipoison ayidlileyo ayisaphuma ukusobala ukuthi ipoison mani ubambe umuthi wamagundwane ubambeni yini kwenze njani konke sokugqithelwe sebuhlungwini baba ngizwe ubuhlungu bokuthi ngingumuntu omdala ngamntwana ngayazigweza ngizwa umntanami wesibili indoda ekwanileyo baba inkalakathe indoda umntanami ekade enganani njalo ngithanda umama wakhe ngithanda angiqalisa ukufelwa baba umkami ufile umntanami wenkazana ufile kodwa lobu kufa kwalo mfana ungizwisa ubuhlungu ngoba ungitshele ngomlomo wakhe ukuthi mama uthiwa igazi lami le poison leyahamba ngaphakathi bathi amaliva akhe ukuthi asephelile nxa bengitshela ama-results abempilo bathi iliva siphelile ama-kidneys sephelile amaphaphu sephelile ipoison sibambe ku-heart uzaphila ngane engaselalutho ngaphakathi ngamchiye ekhukhumela isisu sendawo engasakwanisa ukukhuluma eselahle ikhanda umntanami mphuma ku-B5 ngo-1 o'clock okuyi-Friday i-postmortem ithini ayenziwanga postmortem ayenziwanga angibonanga sazi uyenzile njengomuntu oyenza izinto zakhe lesihlobo zakhe engasisondezi thina izihlobo zomntwana phakathi kade sizathu ukuthi ukuleyo kwina ukwazi angilapha ngikwazi lokulandela kokutshela khona phela lo mntana etshela ukuthi uthe mama mina kuthiwa ngile poison akekho angamtshelanga layo umalukazana wantshela wathi kuthiwa yi-poison lapha zona inkokheli zakami zithini ngalokho hayi kade besola abantu bakamlimi bakhanya bathi kuyisimanga ngoba bekumele ukuthi ipoison iyahamba idinga amapholisa kudingwe amapholisa ayehlolwa sibiswa ama-results ipoison bani ebulela umuntu ngesikhathi esifitshane kangaka so akukho akusela ababuyile abenkokheli abantu ezakhamizi bathina ama-residents hayi ama-resident abanye nje babuyile kodwa anti bafuna ukuthi bezwe ukuthi mina ngithini batsho njalo ukuthi mama sikuhambele phambili kodwa singakuncedisa into ekhona ukuthi wena siza ukuthi uthini uthi yena mina ngingumyanga angilabheria angilapholi nganginika isidumbu leso ngizasisa ngaphi ngiyinja khona efonini sikuthephile khona silapho kambe nguphi okhonapha ubaba wamulele kuChrispan abantu abami abazukulu bami balele bakhona kubo West Park ngaphi umkami ngimbeke ngoMeyi nguphi okhonapha endlini okuthiwa umyanga kamlahlanga noma la unje ngafika into inkoleti imali mntanami elahla umntanami awusozungichenza ukusebenzela ngunini noma nguphi sakhamizi ngacela imali ngelahla umntanami kodwa yena uthi ubuya ngabakholi labo nxa usithi ufuna sibuye siye endlini yakhe siye kuJay uzamtsa ngaphi singakunika sivale ipholi yethu sithathe imali yethu ibarrier umntanami untshelile ukuthi ule barrier usithole uchairman ngimbonile lo munye ubaba osebenza empilo achaya la ibarrier umntanami le barrier eyakhe ethi yena ipholi angazi kumbe ngiyomfazi hayi khonapho kanihlukanisa angikwazi uthi Berry la izakhamizi khona ungekwehlile ukuyambeka umntana wakho hayi ubungahambeka lawe vele so kusasa kusho ukuthi bazambeka kulanto zayenza hayi ngizayenza ngizayama ngiyaqonda ngiye lapha wena uthi ukuthi nxa ulobole umfazi wachada laye ngiwangibo
hayi ulendlu yakhe Andisengoko Ndlovu. into ngisela ukuthi ulomuzi wakho ulendlu yakhe Into eqhakathekileyo ukuthi lapha nxa kade ngafundisa ithe ulomuzi wakhayo asithatheni umuntu wethu siyekhala singale siyemlahla kafuni khonoko lokuthi indlu leyo siyazi ikho angakufuniyo mina kodwa abanye laba hayi kalandaba mina nina umntwana yimi ngile trouble manje ungazama ukhala ucubungula sela kulandela kalavusana ngalo babili ngithi ukuthethisana ngithi ukuthi simisane nje ngithi wena unje kwathini thina njalo ngizange ngihlalela sizazama ukuya khona ngale kuye kathesi sizama ukuyabusa sizwisise ukuthi nxe ngaba lokuthi lesizathu olizwanane lebe ku unkani ayibe kwakuhle ekhulumiseni engikutshela khona mntanami ukuthi mina angihambi kuye ngibe kumkani hayi uRuni akabuye kithi kumbe siye endlini yakhe phakathi kwalapha le court park ngoba nxa ile ndlu yakhe i-court park kumele kuye uthathile phela lo mfazi ulendlu seyakhile isitande sakhe sikhona noma ngaba ingwababa ngileqinisa ukuthi labona omunye umuntu ohamba walahlwa enxiweni ukuthi ngwakibo ngiyakwazi mhlophe asikamba amabizo abantu kati yena wehlule ukuthi la nxa kumbe isiyakwamuka sokwahlephuka kuyawa siyafika sifake khonapho sifake iseyili simthathe siye indlu entsha le anti yakhiwe sithi ayiphelile ayiphelile ngoba ayisozingena amaloja ilamaloja ahlala kiyo asozingena amaloja ingaphilanga ukhamsile lapha izulu lisina khona unganethwala impahla zakhe okay no siyabama sikufisela uqina sizekela sikhuleka bosi khuleka uqina qinela abazukulu laba bakhona qinela abazukulu laba ngithwala naye imanzi azondlela lo mdala wami athi namhla seqhamuka khalelwa umfazi amembhathele ingubo umntanami ngikhona abantu kazani bemebe la embathe ingubo sembathe sonke namhla embathele abangakibo umntanami ukuthi ipoisoni hayi bantu ngagulile kakhulu ngoba siyahlala nempeteli sebesayisile umntana mangikwazi siyanqaba umntana ngekho newami khona ukudala kudayi kakafiki selemgijimisa bethi yamncaba ufundani kakho bantu yenze njani zakhamisi mzilikazi ngiye ngaphi ungehlula nyala nje umntana hayi soli lithi limfice esihlahleni limfice emanzini hayi ngela ukuncediswa hayi awumela wenze njalo isebuhlobeni baba tobuseweyo kayekela usukhule kangaka ngathozibophele amapholisa amethula hayi akumela wenze njalo ngethulwayo ngokunjani mama ndingamphambanisa nganurunia ilisikwelete baba nimbuze ngibhatale ngiyasebenza ngiyazenzela namaphisitop wami emzilikazi hayi uzangiphulethe masti imali imbhatale nxa kulesikwelete nxa ngamthethisa sorry kodwa ngifuna isidumbu somntanami isiqube hayi wakitshaya ufa siyafelwa kodwa kwabe kuyinumber 1 hayi kodwa ngezakhamizi engihlale nazo lapha ngizalelwe lapha mina ngihlale lapha ngikhulele lapha ngifunde lapha namhlanje 73 years izakhamizi zadlile zathi mama hlala phansi sizakuncedisa akumelanga ukuthi umntanakho ayengcwatshwa ungakwazi ungekho njalo akumelanga umntanakho aphumele okay ngcono nxa engafuni lapho hlala khona umntanakho kayiphumele endlini yakhe yikho kutshele izakhamizi kusukela izolo lapha leso izuthake leso
omama abayizakhamuzi. Okay. Eh, Ish.